Christus nga kung ito sa inula pate, tuni lunga ding laisang doin, yo ang alian som da sagi, anyaw som ni pan, som ni la sagi na janga hi sunga, to pa isu itungen na Jesus hai priestly prayer, to pa sempi lian pa ahi na do tungen na kichithe tuni izak laisang do na, ina koida na tuni to pa isu chunangen hiam, pao amau te khem pu pungkhat aswa thengna dingin ka hong nget sakhi nangma in ke na hong so la thu leitung bi te au thengna dingun ei te ger pungkhat I ma bangin amau te zong ei te to pungkhat hong hita hen chena to pai sui thungen na te izahi bahangena hi to pai su pen champi lian pa ki chi hem tuni athunget dan te na thukul lui sunga om champi te na pasal mi pi ta ki kara thu anget sak na to ki banga to abe thamlo champi te ina palai asam na to pa isu tu ni apa pasal le anung zui te to te ama a di te ari na pa pasal ki nga palai sa ba thu anget sak na te hi tu ni to pa isu thu pi pen bang hiam cha pum khat a hi na dingu bahang in jesu anung zui te ari thu nge sak hiam amau te kipum khat na ding hi bahang kipum khat na ding yesu in thungen hiam leitung mi te in pabsian in yesu asol na thu au the na ding wo hi ai le kipum khat na to ki sai na to pa yesu na christian te kipum khat na ding de hi ikipum khat khin hiam kipum khat le hang te kilaga boy na te umno lo di Christian te kipum khan na in Yesu ben paseni tapa hi chi te chi pang na hi chi pen no itana phok sam ni yo hang alian som le sagi anel som la khat sunga nang la ke pum khat hi bangin amau te zong pum khat hi ding hi china to pai sum gen hi ai le to pai sui thu gen te ite inun tang na tang tung sakhin hiam effect alian li anew nga na sunga zong na khat pasien khat baptize na khat toina kipum khat na hung lakhi dinang lai christian te na amun na koren effect rome amun na galati chi khong na christian te na tami ai zong na amun na akhwa min to ki tor na pol pin na ki chi ai zong na amate na amun te akibak long hangin amate na nung zui pi te na I khut nuai sunga omuhi pol aki khen hilohi kipum khat be be hi na mun te agam te akibak lo hangina Jerusalem nung zui pi te bai hom na te ma zui in Jerusalem nung zui pi te thuil na te ma to ki to ka anung te hi to ben pol khate na to lai pe na pol na ki khen hi pol pi tam pi nom khen hi chi to ben hilohi amun mala pol pi hi ai zong na ki pum khat lai hi bahang pasien khat na khat baptize na khat na sang hi utena te tu ni to pai su na ki pum khat ding de hi ma bangin ite I pol pi sunga ki pum khat na lung sim inei ding to inei na dingin bang ki samya naman le thuman thudik thei na ki samai hi naman inei le to pai sui gen ki pum khan na ding ete inung ta thei pan ni to pai sui come back to da hi le ki pum khan na lo de amai tot sa lampi te itol le ete na ki pum khan na ni tu lai ta na amun tom ma ki pum khan na lo hi ma bangin bang chi boy na te pyang hi gal te pyang hi khat ki gen se sha hi mirang te to hilo na ei mai sung ma ei mai pol pi sung ma ei mai minam che sung ma zo ki do na ki gal na te pyang hi khasar hoi to mai Christian te hi le ikipum khan de na ba ki pum khan lo de sebla bol na khem pro azong akipum khat te isol ding
pasien in de hi to pai sun de hi chi phok na tu ni to pai sui chunget ki pum khan na pa le ta pa akipum khan ma mangin ate khatchat akipum khatte iso zo na de la to pa sen to pang pichat da hen